Ador bar snong syaken rengkat berkesen juk kirang ba snong raj matan kiseng pat ba berkinong snong jong raj matan Riboy district haka jing senron lang kakong rona khamdej MDC kanong po constituency uba esnong se Sherman kasen juk kirang ba snong raj matan mentakas ngi kilamut banyak kendu Badan ai yakam memorandum sya menteri katanat ka kojek hiya jong sorkar Meghalaya iba wailat miki selah penban nakidau bom la kiar menteri uklam la banwan sya office banakalian kini kiri orang ba rengkat ba di MDC nanong po constituency ikong rona khamdej kiklam yo banyak kendu ya menteri habakran sya kinong thok kubor nakaliang MDC rengkat bat kiri orang ba kilapan pau baka syaken health and wellness center kadai kajaka sumar badon kambah hakathan kaba ajeng sumar ya kinong snong na bon teligi snong apo umling si NRD block Riboy district Henry mentagani kajaka sumar kaduna kinong tray perlu hakajing don jingtip at kam la show ban pendap ya kinong don kam kipaj ba kibalanang kiu nakapor sakapor rengkat berkajing don kam ya ka ambulans namar baro sikata kisuwaya kikali jong kibreu ban kidawai .kam kerki pelat bat ka badon kam do kata-kata ban kentiu kerdano ya kaneka sub center jongi ko syaken sub center syaka PHC nakadau kumba piliosnya na ileng dok raj baya ketika sub center ni la yo na duk pisnam prapo bat haduk menta ketika jingkela ka babun ka bagi nong snong ru kila roy bat ki jing don kam pat kum kaneka juk ka bamenta kena kaneka dau ka jing kerpat ka jongi ya ka sorkar lan ba I health minister agi jing sishangi la yo ka appointment ka kasngi banwan ya kendu bat I ndai na ka dau jong ka ki dau ki pemla ban piar lem la syu ban don dimla banwan syu office menta kasngi la pentip yang ni ndai ka memorandum yang sa submit bat kermen ba kin sadet ya ka ba don kam nakaliang jongi ka sunjok jong kirang ba snong kamdei ka jing ya la jong UMLA nagaliang jongi ngila ya trelang bat UMLA ru la ya trelang rengkat bat kasunjuk jong kirong ba snong kila don ki file ki bangila dep submit ha UMLA ru bat kila hakipor ka ba nagaliang jong ikong madam amperin danglong I health minister aga tu kopor ki dang don ki file ki bangila dep submit bat ki don ru ki office copy ki bangi don hadu menta ka jing thmui jongi menta kasni banwan bud hanye banwan hangne kalong bania kendu ya health minister I wailat mikisela kadai ni ban budin halor kineki file ki bang ila debu biadai ba kata nakaliang jong ka senjuk jong kirang ba snong ni laya kendu ya I MDC te kadai kajing yalam lenti jong I MDC jong ni minta kasni banwan mi hangne hawi banwan mi bania kendu hai health minister Mensuan aduk ka jing yo jungi ya ketika sub center mentangi la kiu haduk ka SWC te jing duna ka main point hi ka jing duna ka ke building namar ka jing slam jong ka mot ba kan nomlong su ban pendon kam te ka main point jing duna jong ka ke building nang ta ka baar ki kwartar jong ki staff ru kinom diang kumbakalong haduk mentahi ka mot ba ngidon tang atli ki kwartar kat ba kinong tray ki don khambun te ki kwartar ru nidang don kam nang ta ha juk kepor ki public toilet ha jingwan jong ki pregnant kalong kabaduna haduk kata-kata namar bangi sem jing namar ba ka jing bom don jong ka public toilet lan na banta jong titik ini pasien ki bawan ka bu jing sibun na banta jong ki staff ru habis ki nos ki doktor kalong to ki nos ki doktor kumbakalong haduk mentahi ngidon ka we ka MLHP kita ka we ka ANM bat kawe ka staff nos kumbagalong kita ki balong ginong yalam jingi po jong kite nalor jong kite ni don ru ki DO ni don gelap nisan ni don ru tang sekitar badwe festival kumbagalong hadu mentai kat kum ginyat jong kapor kemot ba lada don lat ni datrang ni angnut king ben yo kawe nginomong bagade gambalan dade da kanu ka bangila ban kit dawai mar mengikit vaksin bat medicine isem stem menghap ban ra na ki kali jong ki priu haka dur jong ka resep ki kali te hadu pentahil la dalong ka bala kemun la don lat ikwa jing banyo ambalan sa jadi betana kajiwan ke jong kat tipor la de pro ai kaji ya trilang batu MLA
Te hakani kasin pemerintah nak kalian ka dorbar namar bahagi de berserkar di kaji kapur pat kaji itu tahu ke kalau bajong ki senjuk rumah senong te nak kalian jongi di loksan jong ka tai makan te ke bangi yo ya kasur nak kalian tu jongki ngisu namar kaji angnot ban yo te ngila ya wan bat ngi ai mensim ya ki dan re hagi de bat u nabi mat ni pulo de lokal MLA te hagi de kata nak kalian senjuk ti mentip nek mentip ro nak kalian jongi kalau pa ngisuan namar ba tang dak bentar ke ngcang kede kabren kam nak kalian jongi kalau ba lag no hiba ngin hab ben kam suap ben yo nala kam pat yo ya kepi sir kasurok ngide ben yo namar bagata kedai gue ke bakang lat ya ngi bangin melak ben penpoi ya kita ginong pang kejongi sya ka sumar ete idon ki hagi de baka ni ka pe siru namar bagadai ke ba la slem tam pat ki pa ba ru gede ki bala pun hi ha ko jong ka rai matan kejongi de ha babun ku pa ba ad kata ke sistem kaluan muntah de nai tai daw wi ba ngi da angnot bat ngira api saka sokar bahkan ya thai khamat ne bakan ya raplem na ka benta kata ka action kum pakalong hi kat kum ka jindun kam na kaliang ka sokar kat kum ka wat jimut lane ka pan jimut ke jongi tengi la penbiang ya kita kum ba kala biang kat adu menta kat kum ka jindun kam ka ba long bansna ya kita ki building lane ki jindun kam na ki kuarta nani kino jindun kamru kajaka kelong kapa labia